yanje witinya nubwo ubona imisozi imbere yawe witinya nshuti yanjye witinya nubwo ubona ibibazo imbere yawe ahari kurira kwarariro nijoro mu gitondo impundu zikavuga we ahari kurira kwarari umuntu nijoro mu gitondo impundu zikavuga we witinya witinya nshuti we witinya dore ndi kumwe niga mu wa gatanu primaire narishaga nguko nari mutoya cyane niga mu wa gatanu primaire nazaga ncumba umutsima w'abantu 8 muri Kongo cyo ni ikibazo naco umutsima w'abantu 8 nari mikose zari bukumunsi umwe nigeze kuba umushumba w'ihene kubera ubuzima ngo mve kuragira mu biryo zo kurya ngo mbibure hari umukecuru twaduturanye ija mu gikoni iciwe ni ibi biryo yari yasize umutsima n'ibishimbo naza numva ngiye gucikana kubera inzara amazi cyo gendarira ngo ryame maze kuryama gutya maze gusinzira nibwo munsi umuntu yajanye igishindira imivuga ngo tabuza zikiisha nitamwona Bwana wangu akinikaribisha kule karibu upumzike hapa ndipo nyumbani kwako hapa ndipo makao yako hapa ndipo nyumbani kwako karibu upumzike naje kunzira pasiteri nzotanga 1,000 haleluya ndafite tuzi kuvuga na nyama naje uzotanga 100 nawe uzotanga 100 Bwana sifiwe sana haleluya ako narakubititse timwabonye ko ejo bundi bambaye akazi hano cyano bakambere naragiye nguje kugatangira mushike karananira ako ndikananiye kubera ko ndi umuswa
kananiye kubera ko igihe cyacu cyari kitaragira nafashe uduma ndinjira bazimana ndabaza ngo semana kano kazi n'umuhamagaro biragenda gute ejo bundi nari muri Kenya navuyeyo ngaruka mu zumweru 7 hano mvayo njigoma ejo nzoje Bukavu nituvi Bukavu tuje muri Kenya tuva muri Kenya tuzoja sinzungari Bujumbura nituvi Bujumbura mu kwezi kwa gatandatu mu mpera so turi mu minembwe twagiye mu giterane ako kazi ukurumva nzogakora nogakora none mbazimana bese bizogenda gute Imana inyibutse ibintu byinshi cyane ndabwira ngo mbike imenyetso Imana mbike imenyetso ngira wa mukozi Imana numwira wanje n'inshuti yanje twitiwe muhamagaro biranga akabiri bazaga bakubita ingoma gucya kama nkinga ngasohoka agatatu bakubita nabona gutya live igiye kama nyere biranga birananirana Bwana sifiwe sana haleluya ngira Imana ndabwira ngo niba ari wewe asigaye byimenyere tuzamura Imana izibeshaho iyo wayizeye izibeshaho jewe inyungu zanje ziba mu nyungu z'Imana inyungu zanje ziba mu nyungu z'Imana iyo nkeneye amafaranga nzanguriza Imana nkabwira ngo Imana ndakugurije iminsi ishize ncumwe cyo gishize muzehe papa yararwaye araremba ndanga ifaranga none uzirakamuka zirashira andavase bimeze bite biragenda gute none duhura n'umuvandumwe warugiye muri Kenya numva umutima urambwiye hari umuntu uri kuvugira muri microphone numva umutima urambwiye ngo muhereza amafaranga narinje hano mu materane kwa gatatu w'icumweru gishize ati muhereza amafaranga atari menshi ngo bwe nibuke nubona ubohotse ku ifaranga wa mukristo nubona ubohotse ku ifaranga kuzirekura ntubeshije ukarekura ubuzima bwawe buzoba buhindutse yego namazire ndamubwira ati yewe muzehe yararwaye none uri umwira wanje uragiye simerewe neza nanje ariko birizo nari nsigaranye akira ndaziguhaye zijana ngo bene mugoroba umuntu anywereza amafaranga 100 narimo kuntuma ku wundi muntu ngo ndarayama ndagenda ndayafata buri bucenya muhereza ngo bigire nka saa 7 z'ijoro ntazo nsenga ngiye kuryama mbona aranyandiki ngo ya mafaranga ngo naguhaye ngo ndakibazo ngo ugene nawe yakoreshe ngo ndaza kuguhereza yano mpera wow ifaranga maombi yakoze ku ifaranga ndavuga tukunguku yamenya amayeri kibazo kirarangiye zarangiye nuyagumana ngabafite bazongerwa abade nugumana nutwo duke ufite natwo bazotwabura amarira yawahindutse ibitwenge we warumaze iminsi ubabaye Imana irakwibutse uyu niwe wa nyuma dusirimbe dutahe amen amen icyambere cyo nshima Imana ko nshoboye guhagarara hano naherekana indwara n'umutima ndinze kwifashisha agatete Imana impumugisha kugira ngo nzamuke hano maze igihe kitari gito nza mu materaniro hano mu bitatu mu bitaramo mu ma overnight nshima Imana ko ari uyu munsi yari yanteganyije guhagarara hano naje ndwara n'umutima nari mvuye i Masaka ndavuga reka ntahe njye kuryama ariko birananira nshima Imana yuko inyemereye guhagarara hano ndishimye cyane umutima wanjye ntabwo nabivuga ngo mubyumve ariko ndishimye ntabwo nje hano gutanga ubuhamya nje gushima Imana papa wanjye ni pasiteri muri Anglikani nzi ukuntu kuba umushumba bimera nzi ubuzima baba babayemo ntabwo buba bworoshye hari igihe twari turi hano turasenga baratubwira ngo twandike ibyifuzo natanzemo icyifuzo cy'uko nasenze ndavuga ngo papa wanjye inzu yari ari kubaka nayimukiramo nzashima Imana nshima Imana ko uyu munsi ari mu nzu yiwe yubatse
icyo gihe nandika icyo cyifuzo cy'inzu ya papa nanditsemo nasabaga Imana akazi, nshima Imana ko nabonye akazi, nshima Imana ko nabonye akazi ahantu habiri mu gihe kimwe kandi nkaba nkora ibintu nkunda. Imana ihabwe icyubahiro. Rero ntago mpembwa amafaranga menshi cyane, ariko ku mafaranga mpembwa nzahereza pasiteri 50,000. Imana imugisha. Kofi nanone reka gatwumve nta kundi. Amen. Amen. Nanjye sindi buvuge byinshi. Ndashima Imana mbere na mbere ko ibashije kuduha umwanya kugira ngaha. Mu by'ukuri umuntu uba wicaye hari inyuma kugira ngo azamuke hano kuvuga ikiri ku mutima ni ibintu biba bikomeye cyane. Ngewe akazi nkora ndi umusportif. Ibyo abandi bakeneye kugira babone ubuzima, ngewe Imana nibyo imperamo umugisha. Amen. Biragoye kubyumva. Ni abantu benshi bakora siporo nk'umwuga ariko ntago babasha kubyumva. Hari abantu benshi bakora siporo bagira ngo bagabanye ibiro, bagabanye isukari, ngewe njya kuyikora bakanayimembera. Kubera ko rero Imana yimereyemo umugisha, ku nyubako ya Pasiteri Kado nzatanga 30,000, ku nyubako ya Pasiteri Toje nzatanga 30,000. Imana iduhane umugisha. Nzatanga Pasiteri twaratanze ariko tuzayigura mu kwezi gushize $200. Hanyuma Pasiteri Toje nzamuha amafaranga 100,000. Nakoze cyane. Bose yaze ako nta kibazo. Hari undi usigaye. Hari undi twimye amahirwe. Reka tube turimba gumagwana n'umutima. Kaje kasavuga ishimwe ryawe. Ari Ziba kuvuga imirimo ikomeye. Ayiwe Rabbi uteka Yankoreye. Rabbi uteka Yankoreye. Akanwa kaje kasavuga ishimwe ryawe. Ari Ziba kuvuga imirimo ikomeye. Rabbi uteka Yankoreye. Rabbi uteka Yankoreye. Harundi waje. Oya reka tubanze tubasake tubanze abantu batanga amaturo tubone umugisha w'Imana. Dushigikirane. Amen. Haleluya. Ndashima Imana yuko turanga duhumeka. Asante. Icya kabiri nanjye ndi hariya nicaye hari inyuma umutima ukomeza kubira. Nari navuye Butare naje n'umugoroba, hari ibyangombwa nari gutora kuri traffic hariya ku Muhima, natsindiye driving license noneho category B. Mfite gusubirayo ku mafaranga nari nazanye, tike yose nari isigaranye ndayiha pasiteri mwitura. Murakoze. Sawa. Arabona indi mizina rya Yesu. Tugomba kuza turirimba tukumva ijambo ry'Imana tugasenga. Ntimwabonye uriya mutipe uriya ni umukinnyi wa volley mu ziniga segonderi baza ku ishuri bakanadutsinda. Gloire Imana igumugisha. Umukinnyi wa volley ni umusitari, n'abakinnyi ba filime bazoza baza n'abandi baze bakorera Imana. Imana yabahaye amafaranga. Tugiye gusiba Napoleon niwe natumye Nyamata kuja kundebera. Wina dusirimbe data. Wowe ntuzuhemuka kandi ntukoze isoni, agikuzo Mana yacu kuko urabikwiriye. Murakoze. Nkunda gutambuka nje mu baririmbyi nje kuririmba, ariko nanjye numvisha umutima
ntago ngiye gutanga amafaranga wenda yo kugura amakaro, ariko iyo umuntu murabizi abantu abamama cyane, iyo umuntu yubatse inzu ari kuyisohokamo neza, ajya yambara neza, nanjye umutima wanjye wambwiye ndamugurira urukweto, mugurire isakoshi, mugurire n'igitenge. Gatete aratanga. Gatete ni umukozi arakora afite utuntu. arakoze Frank, naye ndi umuririmbyi ariko kuvuga hano bijya bigorana. Ninatekereje ikintu mu mutima kubwa maombi, numva ni nkaho ngiye kumuvangira, ariko ndavuga ni ndaza kubikora bihidinze. Yatanze 150, ndashaka azatanga 25, nanjye ntange 25 yo guha abapasiteri. yatanze ke Okay, ayo 75 ngenda yaha maombi. Noneho kuri pasiteri Kado harayo nari natekereje kuzatanga, baza kunshira kuri groupe, nzatanga 200,000. Abantu bafite utuntu hano. Ninde woza kanya kino mikrofone twama tuzingazinga umukunga dutaye. Nguriye Imana iguha umugisha. Narinzi ko aturuka ariko nta turamushaka. Nanjye magarara hano ndirimba ndetse mba ndi inyuma. N'ubwa mbere magaze ahubwo ndi no kuri kamera. Nitwa Mbabazi Winnie, umukristo wa hano. Ikintu cya mbere kiba cyanejeje no kubona ukuntu abantu bameze mu rusengero, baguwe neza bari mu rusengero. Amen. Nk'uko uzi umushyitsi yazi wanya akabona ibintu byose yifuza akishima, hano bari nko mu rugo y'abantu banyuzwe, umutima wanjye urishima. Amen. Hanyuma ku bintu bijyanye no gutanga, ndashaka gushyira ituro ku nzu ya pasiteri Kado. Ntabwo ndi umukozi, ariko murabona ko nambaye kandi ndanasuka, aho nkurayo ngayo nshobora no kuhakura ndi. Ndashaka gutanga 20,000 ku nzu ya pasiteri Kado, ntabwo yabura icyo akoraho. Hanyuma nuko mwumve yuko iki gikorwa kivuye mu mutima w'urukundo, ndabakunda cyane. Nakubwiye ngahevuga. Namubwiye ko muvuga. Naje kubwo gushigikira pasiteri, satanga 50,000. Yes. Pasiteri we. Ukomeze isezerano ugeze Imana mu mahano kandi dukorana. Ugiye gutanga ngwino reka duhere kuri mwene data. Wanasifiwe. Haleluya. Gutanga ifaranga, hari umuhungu mbonye hari wari uvuze ngo uzugira krize mu mufuka. Sinzi, okay, ari ibintu nyine nariko nkora bikugira ngo ngire imbaraga. Nari mvuye ku bitaro, ishaka nko kugira nk'ubunebwe ngasinzira vuba cyane, ndasenze mfite mbona ikofi yabaye nabi. None ndabyukeje ubundi mbyukana ngira ikiburi kitakatifu, ndavuga tereka nsenge. Abantu bariko barwana kuri telefone babanyohereza ifaranga, bazinyohereje undi kuja mu kabiri, ngira wacu twateri kumwe izo mfite ndatanzitanga. Bariko batanga amafaranga yo guherekeza umuvuga butumwa, ngewe nari nasotse mbere ayange ndayasiga, bahise banyohereza yandi none. So ndayaheza uriya muhungu. Ikindi nkunda pasiteri hariya, pasiteri Kado, nzatanga amafaranga 25,000 muri minsi ya vuba. Kongera kugira ngo ndangize, hari ikintu cyabaye nari ku bitaro, sibyo fra? So ndarota pastor bishop hano, ndota yambwirije mu ndoto, arambwiriza. So hariho umuntu nyine za ngoma kubwira inzozi zanjye, akaguma kandika, kamubwira kandika.
umunsi umwe bishop arahagarara hano muri biriya byumweru 7 nari mu Buhinde kuri televiziyo avuga ngo abantu baheruka kurota yes ndahaguruka mpagarara kuri televiziyo iruhande rwa televiziyo ikira gutya mpita mpagarara ku ruhande maze guhagarara arasenga hanyuma amafaranga narimo nshaka amafaranga menshi yo kumvuza amafaranga ahita aboneka muri bya byumweru 7 nari bitangije umunsi bitangiye baje kubisoza kera baramvuye amen Bwana sifiwe hallelujah buce ngewe buriya usibye nkaba nimero wenda z'umukuru w'igihugu niwe notinya kuvugisha nabwiye bishop ngo ansengere kandi ntanze n'ubunyine kuko arabona guke ntiyomenya n'umunsi namuhamagaye yes naramubwiye mugira amakuru yanjye arambwira ati ikintu ngufasha ndagusengera aransengera shima Imana ko nubwo ari umuntu wambwiye ijambo pastor abantu hanze babagoye cyane nakaza ncumbagira ariko bibagirwa ukuntu nari meze nagendaga gutya sibyo Alex okay ubu nyine kibiragenda biza asante buri umubiri wose urakorana sibyo uzugwara akantu hano ukananirwa kurya so ibaze ubu nyine sinoririmba yandirimba ivuga ngo wa mugore warurwaye imyaka 12 yo sinoririmba ngewe maze 16 hafi 17 haleluya amen nabwiye Alex wanterera haleluya 3 yateye kuri wa mama rori hari ariko mfite imbaraga ndatera haleluya ndakwakira datera haleluya amen haleluya amen tekisi shima Imana ko izikora ari umunsi babwirije hano muri bya byumweru 7 bishoboke nimba atari inyuma kuko kuva umunsi ngenda nahise ni connectinga kugeza garutse so babwirije hejuru yo kurota umuntu aryamye no kurota wicaye apostle iriye soste ya nza nkurikira cyane Imana izikora cyane zasubira inyuma nkibuka igihe namaze amezi 8 ndasinzira wowe ntiwobyumva mureke ntere haleluya gasabira stere data so muzi baking ga nta kundi turakubaking urambure nawe sinzi l'ensemble che la si bella haleluya haleluya papa Imana cyuhe